السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره
الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فقد فاز المتقون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار، من دار الدنيا إلى دار القرار. أيها المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Mga umat Islam, haupo na waktu na to. Haupo dahil waktu si maas, mainkan maas na sila. Haupo dahil waktu si bata bago, malainkan bata bago ra sila. Haupo dahil waktu si bata-bata, mainkan bata-bata na sila. Uy, may tayan. Wala piyag lagi pakabayaan sintuhan. Dahil nga mga nikmat sa lago-lago, yanug hara kato taniw sin Allah Ta'ala ni'matul waqt, nikmat waktu. Dunhaning kabuhi taniw, dunhaning pagkaon taniw, dunhaning pag-upis taniw, dunhaning katan pakaradaan taniw, sa hiyaw po sintao. Wala tiariti biya kading kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsusun hadlaw kana. Mga umat Islam, palman sin Allah Ta'ala Hasuratut Taghabun ayat 8. Fa'aminu billah, para yawan ni utudin pamarat saya ni patuhan. Hinda siyo sila yan amin masana kauna. Ubos na sila kita niyo na. Hipaparayaw ka to tanin. May tayag to mataod sa tama sa ini. Di na makatangki sintaw hapikilan niya. Di na makatangki sintaw ha strategi niya. Sehingga mahinang siya beriman. Pabila siya na inang beriman, nakasud siya pakalasahan sin Tuhan. Bang siya kalasahan sin Tuhan, tumangkis siya ring hamangi, hipatangkis sin Tuhan siya ring hamangi. Kalasahan siya sin Allah Ta'ala. Pabila siya rin mainang tao marayaw patuhan,
dugtulong niya imangi, dumugtol ka niya imangi, biya na sinji matuha masa na tuwin. Faaminu billah. Firman sinallahu ta'ala, pakatkala niyo, pahugutan niyo, impamarat saya niyo patuhan, hakabuhi niyo, dahon niyo palong singkubol niyo, papaghukom. Yaupo sintawin waktu. Faaminu billahi wa rasulih. Iwan agarani win naraak sinallahu ta'ala maun kaniyo. Naununin na agad na to ini. Magmaas, wala na to dayagad. Maglanggong, wala na to dayagad. Magpakay sin kabayaan sin Tuhan, wala na to dayagad. Naunun iyagad, signal atas sin langitan tara sin to'y tao. In signal alamat piarakan niya sin Tuhan. Di niya karoon. Sa law naong signal biyaon, malingkatin pagkaon at tasbud. Mamusa sa katan 4x4. Dang di, mamusi katuna ron ay kadigadiyaon. Paaminu billahi wa rasulih. Parayaon tanin pag-iman na to. Parayaon tanin o yung pangagad na to, hanaraksin Tuhan. Wan nuril ladhi anzalna. Ivan ayaw kita niyo mutas hasaya. Nabiyaon to ha? Harap palay, tayo kadigad, magpatta. O ilming katlong na sinlight ini. Na inlight sin Tuhan doon kayo. Amin, ipagguna mo, buko ni pagguna sin patta mo, ipagguna sin atay mo, ipagguna sin atkal mo, ipagguna sin kabuhi mo, ipagguna sin kamatay mo. How no na ina-light ya? Baya-baya na lang na sintuhan, bangtay maun. Magsusun, mga tuan, adlaw susungon. Amin, ini, di mo dya karoon ipag-operitay ni, di ko makakawa. Nabang muri agaron in manual sing kabuhi mo rin nga Tuhan. Nalugpasin waktu. Nalugpasin nikmat dihil sin Tuhan. Napakay niya pakabayaan sin napso niya. Wala niya napakay pakabayaan sin Tuhan niya. Naghampiting kabuhi niya. Naghampiting kamatay niya. Nakawin siya karayawan. Iwan nakara siya karayawan. Wan nuril ladhi anzalna. Ay kamumutas ding halait kabayaan sin Tuhan. Uno yan Tuhan. Magada Quran iwan hadis. Bukun magada pikilan sin tao. Nagdara pikilan yung tao kaniya-kaniya. Ang roadmap nila kaniya-kaniya. Hiyambuk na kita niyo sin Allah Ta'ala rin. Hiyambuk na kita niyo rin din. Hamagsambahayan sali. Hamagpuasa sali, hakatan pakaradyaan taniyo pag-iman sali, naginang na roadmap pakaniya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Firman sin Allah Ta'ala, Tuhan niurain makaingat. Tuhan niurain intelligent. In kamu, way, nabiyaon Tuhan biya, liuhan ang kawasasin Tuhan. Mga umat Islam, yari kita niyo habulan Sya'ban. Pag-ubusin Sya'ban Ramadan. Uno yan mga tuan. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis daing kan Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah. Ina ghiniya ya Rasulullah. Lam araka tasumu min syahrin minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, wala takauki kita nag-ibadat malainkan in kita ko kay mo habulan Sya'ban sa taud-taud ibadat mo.
Unin nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Qala dhalika syahrun yaghfalun nasu an. Imbulan Sya'ban kamatauran si manusia piapahil-pahiling karayawan na laom. Bulan Sya'ban pagsadya sin Ramadan. Wait, tuan pagsadya sin tao. Pagsadya sin tao yaon mag-exercise, dialong nalimunukin tuhod ko ini. Sansakan mag-exercise, lumunok da. Tuan? Imbulan Sya'ban piapahil-pahil sin tao ing karayawan niya. Nauno yan. Syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Imbulan Sya'ban, bulan hipagaangkat sing karayawan 7 patulang. Naon na naangkat kayo mo? Aun narasin malaikat ibadat mga bulan Sya'ban, pag-ubos sing Sya'ban Ramadan. Di pagpangasusin tao yan tuhabaran niya. Pagpangasubo, hisiulaw ng president makusugbiyaw. Hisiulaw niya, bihad tuwa sa dya hisiu. Sa di niya pag-asubuhon, imbaran niya bang hisiu na. Harap kaun pasulga atau harap kaun paun. Mga tuan, imbulan Sya'ban turfa'ul a'mal. Hipagaangkat sinhinang 7 patuhan. Pauhibbu an yarfa'a amali wa ana sa'im. Inakulong niya kakuyangan ku angkatun sintuhan. Bang mag-angkat sintuhan sing karayawan na bulan Sya'ban, nagpupuasa ako. Nabiyadi. Naagaron mo rin nun. Yaum ba'da yaum. Makajari adlaw. Pag-ubusang bukadlaw. Syawmu Daud. Makajari isnin iwan hamis. Makajari hatungaan simbulan. Hangpu tag 2, hangpu tag 4, hangpu tag 5. Amo yan tuan. Sabab mag-angkat sinhinang. Hinang adlaw-adlaw, aon mag-angkat. Way na angkat tao. Way na rasin ninang niya. Tiap-tiap hangkap itu mag-angkat. Way runda na angkat. Tiap-tiap hangkat tahun dia bulan Sya'ban. Dahil nga sabab yan mga tuan. Uno ini papataod ka to taniusin Rasulullah bulan Sya'ban. Pagsadya sumud kau pa bulan Ramadan. Number 1, taharatul qalb, maglano sinatay. Ayaw kita niyo sumud pa bulan Ramadan, malumi inatay. Di tayo maunsin Tuhan. Sumud kau pa malano, ini kau malumi. Di kau pasurong. Taharatul qalb. Hikaruan niya mga tuan. Taharatul mahabba. Lanuan yung pagkasilasa. Nag-ambul dahil mga tao. Nang dara dahil na sawahaban na. Nang dara dahil nusuga sawa. Unim piyagdadaan. Di ako lang napagdilansin. Biasin sa kaulaw-laing kaboy amasa na to initiminggilasin. Bangaun sin hihinglaw, maignin hinglaw. Astagfirullahaladzim. Taharatul qalb. Habulan Sya'ban lanuan na to na sabab sumud kita niyo pa sa lanu-lanu. Lanuanin natay. Hiigin pagigil, hiigin pagjangki, hiigin pagtakabur, hiigin pagsirik, ingkatan di kabayaan sin Allah Ta'ala hiigin. Hikarua,
hiig inlumi simpag kasila siya. Aun ama marugal anak. Aun anak marugal ina iwan ama. Mala sa pahabagay ng sin ina iwan ama. Hiig na yan. Ano yung mga tuwan? Akun liwaliday. In anak, mabungis mag-ina, mabungis mag-ama. Bang tunang ninatulon niya uyumon. Kuyagan. Timindugin mga bahay mo, buhi ibang patay. Mabuhi na. Bang ina niya, ibang ama niya, biya simpi atud lasun. Lanuan niya ito mga tuwan, hari pasumudin bulan Ramadan. Sa babisiyo sintaw simud pa bulan Ramadan. Nagtagipon siya patuhan. Akun liwaliday. Malayo siya pakarayawan. Tani yung mga tuwan. Ini kato taharatus sila. Lanuanin palsugpatan hantara sintaw ibang tao. Bukunin palsugpatan sintaw ibang tao lingkat. Jajagahan si marayaw usog, imalingkat babae. Jajagahan day sab si maringi usog, imalingkat babae. Uy. Ay nakaw magjaga. Harap mo na patuhan, aon dati ataw kay mo. Nilaw na makasindo kay. Di na makakawa. Turan yung mga tuan. Di makasinisiuswin rijiki, dihil kay mo sintuhan. Way makakaway siyo tao. Insuko mo ra. Nari mo at tumatay ma, bang nabugto yung pasugpatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, bang natudi lanuan yung pasugpatan pa kaniya, pag-abot simbulan Ramadan ini, mangid yung pasugpatan sintaw pa tao, labi o lamangid yung pasugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga nakapong, amuyad to mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, imbita kato tanyo sintuan, habulan ini, magsadya kita niyo atay marayaw, magsadya kita niyo pagkasila sa marayaw, magsadya kita niyo, pasugpatan sa rayaw-rayaw, sumud pa ibadat, habulan Ramadan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli mga ummat Islam, tu parakala hipapahinang kato tanyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahinang nila masa nila, nahinang sin sahabat masa nila, nahinang sin tabi na masa nila, hipapahinang kato tanyon tuwin niya bulan Sya'ban. Uno yan. Number one, anaraniw muna magpuasa. Pakamuri kahunitan pagsud sin Ramadan. Papagpuasahon kita niyo rin Sya'ban, ang pakitan ni umaanad sin hang kabulan adakala jukup adakala kawan siya. Hikarua
hipapatao din lapal astaghfirullahalazim. Maita sababi siyusin tao na pataod niya in lapal niya astaghfirullahalazim. Iron siya sintuan din nga kasusahan. Hikarwa in kasigpitan paluakon nga siya sintuhan. Ikato anugharaan siya sintuhan rijiki. Sa kabayaan sintaw ikaw na magtuwi. Hipapataw din lapal astaghfirullahalazim wa atubu ilay. Sa kalirito upat ka dyan. Suwari na maraming matabulaton ang pamig. Mataod ki mangi dunay ni. Pabilay mano siya di niya pakayuning kabayaan sin Tuhan dunay ni. Napakay niya pahikamula simbaran niya. Sabang niya piyakay pakabayaan sin Allah Ta'ala. Napakay niya magkawa sin rijiki niya. Magpaluhay sin nikmat niya. Magpaluhay sin barakat niya. Magpasanyang sin kabuhi niya. Iwan kamatay niya. Hikatu, hipapataod sin Allah Ta'ala at taubah. Bangaw naramo nagsyaga. Halambay mo, agwa simbay mo. Pangayon na ko kaampunan. Hindi ka to subay maghaji. Tuwalaw niya maghaji na ako magampun-ampun. Nariman ko makahaji. Di man itakdir kayo mo sin Allah Ta'ala makahaji ka. Yadto tuan, balikan na to. Puasa ng buwan. Patauron nila pala, astagfirullah. Ini ka to, magmaap niya api. Muna-muna harap patuan, utuan ko sumanggut na ako. Di ako sumawaya, sumuod palauman sin Ramadan, nagdarasin lumi. Maapa ako tuan, maundos ako kayo. Iban harap papagkahin. Di makaluman. Di makasipug, imian kau, long mo maapa ako. Sa makasipug. Miabot na yung waktu, miabot na yung masa, di kau lumapalhad to, amod timatan makasipug. May sabab wala mo iagad, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hinang sadya ka musim marayaw, kabayaan sin Allah Ta'ala, magad dunhay ni, bang niyo yan iagad, way kaluhian niyo, untong hakabuhi, untong sambila kamatay, nawawapat na kau, yari pa yung paruntungan na kabibin, sabab sin nakatanong kau karayawan di hadlaw dunya, hawak to kabuhi mo, yari mo pakyabibin, kamatay. Uno pembeta sin Allah Ta'ala, wattabi'u. Ay kamumuta sa naraksin Tuhan nagdahay ni. Ay kamu masasatsin ini. Pula-pula mo yung pahala sintaw manasbi. Ubus sa bahayan. Aqibas salam. Manasbi siya subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ubus sa bahayan. Likulli duburis salam. Misam pabiya bukallaw din dosa niya. Ampunun siya sin Allah Ta'ala. Sa kalituan lumakod-lakod harap marikatan. Nah. Firman sin Allah Ta'ala. Wattabi'u. Agarani utudin narakumaun kanim. Urulani utud. La'allakum tahtadun. Supaya kamu kahidayatan sin Tuhan. Wiron makakaustaw mang hidayat ta tao. Misan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitan dasin Tuhan. Di kau makakaus mang hidayat. Kami mang hidayat. Ini kau magbaita sadya. Inindaakan. Ininliangan. Nakuno yan. Suway nato agarunin mga biyad turagbus. Bang nato iagad. La'allakum tahtadun. Way kalaguan. Way pag-anyaya, way paglaong, way pagtipu biyasin masa na to ini. Dahil nga sababian mga kakasisin Allah Ta'ala, uuhon na to yung ginawawaran na to, uuhon na to yung nyawalihan na to, uuhon na to yung akal na to,
uuhon natin pikilan na to, ayaw na to pagwaon din nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba' أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا قوة إلا أنت، وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اشرف عنا البلاء، ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك سلامة في أوطاننا، ونسألك سلامة في أهلنا، ونسألك سلامة في جميع أحوالنا وشؤوننا يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استقيموا صفوفكم اعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.